Hi, GCDs. Meba Olivia Aquaba. Hadia latest and hot news and I'm a promo. And it is so we are subscriber. Omodia say over subscribe to the channel. Double answer over click the subscribe button. Now a belly notification. We have a new video be uploaded. For the first person I was a video. I think we are now like video give us a thumbs up now fee. Share my offer for us now when you be here now who and someone echo ewo dan bi mu ha afi yegura ye sema abeto ye proso yeti yes a report ya ba bituga hiti sansem mo na musie say ye wo robust IT systems ya se me twere me din wo ha na me pese me yi me din ko ba bi foforo koto aba wo ha ese se me me ba betena ho na me ka kire mu se me yi me din ma science ese mpese mu yi me din ko ba bi enu nimu dia obi antimi nyi obi adin ko ba bia sa na electoral commission for akamiate se enu ntino wo twere odin a wo mo a eba be transfer wo mo din party 40 meter ho na ye nyina we ya ba se me transfer ni a record we so ba se me transfer ni a record ntino dwumadi enu be ko na wie no e be hu se nipa o ha e na ba se ye yi edin afiri ha na party bia kutabi na babia omude din bia eko akoka ho bia no din a ye de beka ho so party ni bia representative wo ho enti ye be pon dwumade no se na otwe ne be ye no na otwe me ne be ye no ni nyina ya hunu se nipa dodo sei na omu free babia beka register no we so enim se nipa dodo sei ne free babia beka register no da ye trading so ye nyina party for kotrase ni ahwa hu se edin a ya twere no ha ne dodo ye wo ha hot news all time de ya twere no station bi su dodo ye ha no hot news all time enunti se ye ni de akire saa na electoral commission kire se ne ma no nyina ye ni de akire no eno na ye di bebu nkontanti ye bewie kura ye te office ya ye betima bu nkontan hu se station ha nipa o ha na twere din edu se ye transfer nipa adiono ebe yi wo mudin efri ha eche se akado otwe ena wo mo edi edin beka ho nso a wo mo antwere wo mudin a wo mudin beka ho no wo mo so ye nipa num enti esese obi anya hoto so se nipa ebe wo register num e wo da ye to aba ebe edo otwe num so eche se electoral commission de register bia e ba esa se mo di akire ni mo wo mo abu akontan wie no munim se ene mo de no so ebe pepepe so na se uko na ba bia o expect se ebe 85 electoral commission so aka se bibibia ye ne mo na eye obi antimi mfira akire nya bibibia efri de ye ne mo ye achi na obeko da ye beto aba na ukona se ade a wo expect say adu otwe num no aduru ahenum a enye ana wo de register no be kire no hu say aduru ahenum a yenka say hwehwe na yi ahenum no ko ba bia o yesi ye mpede ntia ahasa no atimi afri ba bia beka ho efri hin na baaye It is a say no when you transfer na sem na mo kan transfer na sem na ye kan because says ya no ya twere din ye nim din no dodo ya ye transfers so awie ye nim nipa o ma ba se be transfer na nipa bi so atamalisaf wo mo akose ye ko hwe edin se edin ni particular se de aspele bibia etisana na o mo ko ye wo mo hu se wo mudin ni register num kura amanfo didi akira yenso se station bia ye woni pa ye we check ye na che se ye wo mudin afri tamale safo ho e di akọ boko ana bolga babi so a pusiga also me refia in station enunti ena omo ka se me ma betwere me din ha me ma se me pe transfer. You are watching Juicy News on YouTube.
na why na yi me din e dia ko baabi ai electoral commission for so aka kire say nya wa na obeba be transfer udin a wo mu system no obi aka so transfer udin or the office ka so transfer udin a enyeye afi yakwa akọhwe ade awi a mo ama beje atumu say even district officer kura ati ni district a otumi transfer din no ko baabi so ene ebisa say ene momma obi mra mehwe mo nkrata no eche say anohoba amode aboye nse wo be transfer udin agi say wa wo kọ ekoka say ma transfer me din na say afei de enye head office kura na momo ka ho asem mo say mo district officer no wo ho no ono na atimi a transfer say din no ama atimi a register no pepepa say na eche say obi anye safe wo register no enenti ya say basa no investigation e koso da bi anya wo na obe investigation no isi meche say enya isi no na say o yes investigation ti mo pese ho na investigation say wa driver o kaka na say de me kan wa so de ahun say oil leak wo ha say fitani ni a friend from outside no ba behwe say ka ura say o de ka yakoba bi aba ade chi mahu say oil leak wo from ha na o atra say o papa oil no na ka ura hu say oil na leak ya driver kro no a oil na gu from ha o pese o papa free ho a ka o na no hu no ono na obesa ka chen say onko hwe engine no ba bi asai say o free fitani say masuma driver o de ka ya ko haba oil leak me pese ye hwe ni ehunu ba bi leakage no free eba enti say wo driver no nim say no krepa na wo kan say fitani ba obesa uti enti de ye kan say election IT setup we electoral commission hono womo assurance ya womo ama say transfer term dura ene yetimi ye transfer from outside the transfer window no obi antimi mfiri baabia enko data no nko sesandin bia mfam free one district mfam kwa another district ena say ya hunu practically on the field say womo boa enti asese yemma dansini ba behwe womo IT system no hunu kwanya afa so a loophole a ewo ho a enti nipa ohwe saa IT no so otimi transfer saa na ma no mane yeye no na che say yesi saa de no enu nti se yebetimi anya hotoso se apart from transfers ya ye nyina ye de agency a community awie no obibibia ntimi mfiri ya chi nsi ba bia na che say ye kwa abato no mu a obi a adwen mu da ho enti se mu ye commission mo na mo se se mo pese mo bibia mu da ho na Ghana foji mudi ni e ka se ade we ye ntiase mo ma dance ni mehwe no nka asem no na se dance ni me mane magi se me na meye ho na asem no wono nti se wo mo ka se mo mfa din we mra asesa na ye nyin firi mu we wo ha asesa ye nyin firi nya no ho asem ne ye kan ye se wa ma ya no ho ba se obi antimi mfiri de ne mu nyina transia di ho dance awie no obi antimi mfiri akire nya bibibia na se ya hunu se obi afiri akire atimi abo aguramu akose sane ma bi enti yankɔhwɛ afidie na wodi ya adwuma no se den na kwanya ba ya obi timi bowura mu sisan bibi every say sa system a omu yusu mu se 2012 yani Israel fo bi ena ye STL ena ye de voters register data won yi nyina na STL a wo mo ye consultants no na wo mu kutaki se electoral commission home panim for afarija nom ne ade bia no ono nko ntimi nsisa din bia wo register no enu nti se eba se din bi besesa ye ne wo mo atwira to ho se gi se nipa no ebia wa apply during saa time we ena wa fa saa kwan we ABC we so enti list no nie ye pese ye kosisa no register no ne afre STL for no na omo aba begina ho ne atimi aba awuramu na ensesan ayese ye ne aye na muda ho krogen wo mo so ti wo mo fia wo mo nko aso ntimi nya bibia wo
register num eche say obi a check ne ho na mo ba na mo si dabi STL fo no omo free Israel enti ese Ghana ye de ho gise moto omo niema no nyina tugu na mo tom fidie foforo na mo am control kwanye fa so wura mu ebo wura mu ye twen ho da awere anye ye Ghana fo si mo nkoto na omo koto e enti mfidie a omo yusu no nei electoral commission for na nkasa timitra omo office ho ebo wura mu okay na nipa enti se at least se bibisa wo hokra no nipa owo key no obetimi aba wura mu no ese se obi ahu se wo ye neutral oni party ni biafa so ba se de ehu makwa akofa mo nipa mo commission ho nyina no obi ani gidie wo mu se mu nipa ti biafa ya kan asari boss man oye MPP ni mapansa na yede no ba ena na anu ya de mo point in apia hene ono so MPP IT ni a wo Branhafo osan election director e wo Branhafo osan ko radio su ko transi kan MPP assembly said de meti ha ya me ne wo kasai na wahwenya mianim akobo ne din se ono so meka commissioners no ya complain ya nyi otio afi mo se IT consultant ya mo ne wo mo eye sa mo IT ho adwuma ono so ya okwachi amko point no sempa cha unim amfo kwachi betio amfo kwachi a oti statesman news MPP statesman newspaper neba ono na makwa akofa no se oye IT consultant oni mo netimi bo wura register num eye de mo benye bia 2020 election no yene mo ye saa de nyina transfers ni ade nyina atwatwa list a ye hu se we register ha polling station bia de say netie abato da no duru so a Sunyane West polling station back home nipa be 650 or close to 700 and they will register no so e koduru ha register more printing on the voting day they are babeto hono close to 3,000 edru ho so a party pani bia ni ho agent nkwanete ho ono hunu de onye enti mo be hu na ya to aba na wie enti nipa 3,000 e koto aba wo ba bia na edi e wo register no mu ye e de say less than 700 sane ma obia so transfers e ba ho nyina yenim ni nyina na ne total ye say enti transfers nkwa ye timi ye transfers every electoral commission headquarters edidin be free baby abeka ho more than 2,000 dia ba abeka ho ye gina so ato aba ma ye lose sa constituency no 2020 uko hohoya krobi hohoya frɛ ho vilitoji se muhu social media ebrebi na me Bobby Pobi ho na me ko amewu a oye MPP candidate ne ma me krom ho so edia wo mo transfer free baby ebeka honko aho no eno so more than 2,500 eni ejina so to aba ema amewu be wini safo ni nyina beto aba ni bia na fama to aba no bi ema resource no ba ema amewu eno na ojina so wini hoho na wo bi challenge safo ne so mo ni mo ho ana sabre no upo party agent nkwane ho za uko sa vulitoji ho no a u free Ghana akɔhye Togo motuam enti u free Ghana ha kwa bipo a sa umpese ukofa Togo a ena obo sa bipo no kwa bipo be nson ansa no akodu na pampam ho pa enti upese ukɔ ho a even se party for pese ekoye monitoring kra gise on election day gise omubo ewura Togo mu ewura Togo mu ansa na omambe pie ho Togo so na yeto abayesi ya to border mu enti obi antimi mfa ka nko ewura Togo mu se okwa akohe enti nipa be said 3,000 ede omudi aka ho ama omu nyina beto aba ama atene
ɛyi no ɛno nko afiri mu anka mewu ama parliament kurampo ɛno nti sɛ yɛbɛtena se na mo operating fidie bi a yɛne mu nyinaa nipa ani so yɛahwɛ bibia di ho adanseɛ apɛ agent ama bibia ɛkɔ so bia yakɔ transe ahwɛ ahwehwɛ yɛn krata nyinaa hunu sɛ yɛwɔ ahotɔsoɔ sɛ register no sɛ nɛteɛ na mo free yachi ama yɛtimi transfer din bi saa no sɛ 2020 na ɛka ho asɛm wei 2024 yi a me yɛne mo ayɛ bibia saa wie na obi am request for transfer mo timi atena mo office ho timi transfer sadin ɛsɛ sɛ yɛkɔkɔhwɛ ɛdeɛ bɛ na mfidie no a mo de aba mo se yɛ robust anti obi antimi ɛnyɛ saa type of transfers no gise bia ye nyina yate ase afa protocol mu nipa o transfer wa ba be kana sem no na timi aba so no de ade no foundation no nye eno nti de be convince ye ni se ebi aba seda ye di kind de biometric system we buy no 2012 edruba bi na MPP force no wa monti ne ma biase eno nti no SSA yepe consultant no oba be review IT system I electoral commission no okay yeko ipack anya chinye kura na nyina te ase se ade de se bibi saa wo ho na obi suspect a unim de betumi akwati ano enti yankonkope consultant no mrame ene ye de asem kodan UNDP ena UNDP force ye be finance amamo ena enya consultant ena obae February eba be hwe ade no nyina mu se opese uye we ade a ema ho kwa ma onye se ne ye no se enti loophole so ewo ade no ho nyina na omde ho report to ba ne nyina akura mu ansa na ye kosa abato no okay so enti se ne mfidie foforo aba na se ye hunu se ade a ensese ba ho abaso na se me kuta ade aliki enti yampopa de aliki no na ade no ya nhwehwe ba bia enyunu no efa se ebesi ho na ye se enyunu gu ha ne apopa fam ho enyunu gu ha ne apopa fam ho na je say enye hwe because abato obeduru so no se nipa be yo ha ana hanu eko wo mu polling stations na ye ko na ye dini mu a edebe na be ba polling station onye ntokwa enti de ye si ano no de ye no ye nema ye ne asi ntokwana no okay. Enti electoral commission for tintin a omo ye say mo si mo hu mistake a mo mfa mistake no ba bia mo hu say to anu leak a mo nkire ba bia e bia so ne aguni enkopopa ho no enye that is the approach a ye pekura e pese hwe to anu ne ehunu ba bia leakage no enso no free ba ne esi saade no that is the point we are making yensha Litoji baby ana woka ho asemi ho constituency said ya wuchire mu se transfers ni bi na ase boa mewu e manu wini sa ho constituency no na je se hunu se ase abano bi mu wie mu ma no de ye emrase bejani ana oh na say e court wo achinye bia ni hu ye wo court wo hu besi na enquiry abano de na nkense se amewu na be ye mpi kura bibia course bia ya de a electoral commission for ne abanya transi ayese gisi echinchi mandisi for nsa na agisa city no because ade bechi amewu constituency eye e say so what babia frɛ hosal no central kofi akpafu lolobi eni likwe ho nyina ye ho constituency no bia ena wo mutimi fa mradeton se ye create region enti ye the region aba be fa sa ache hohoi constituency no mienu wabra wa onim se ye mfa region che constituency mu mienu enti constituency MP ba konte so ne fa wo oti region na fa wo this side okay enti abato no koduru so ne nyina ne ye kase enti kwan ben ene ebe fa so a nkofo ebeto abanu bi se mo de wo mo akoka oti ho ati wo mo afiri hohoi ho de a ene mo nkreti wo mo constituency ma wo mo within oti ho because constituency ba kontimi nkroso mfa hansi ye be manye edru ba bi ene mo nyina akotra park mo si o
said the Munchish at the end, or Mumbitimi Akambum, Nayina to about Oho. Okay. I say, a dear betcha, and I do not dear betcha, my battle number soon. Number sign, letter keke. Much ready, I could say, Safo no among two parliamentary election no be. Because the whole NDC stronghold. Into you are move free mudia. The Akan me ubit me win. And one so far, and I will toji honso, Yasan transfer vote best 3,000. Okay. Amaya koto dia babekon. Inti city no ame unan kasanim say. City out is no legitimate. And now you walk out to a yachia mfie na ya babedu say. Inti na ye kase. Court nso a election asem koto ho. Na kantan na nipa na transfer ama mfie na enu nyina aso. Enti china so be wi abato mu now say as national chairman me kanche ni panse wo de edin mani wi mu ye wi akoto beku kan ujiri se nipa no beje me adi. Okay, but general in 2016 Mekai say Abu Ramadan at the time the EC Eco Court to say minus bi ni ade din wa baton credit anymore na e wo so mu yi e ma court order electoral commission say onu akasa eni say djuma no. And you are quoted at the time. And no court in the Ohoi. You are quoted at the time. Yana waka sesa de mane sino bin to be fasobo and more electoral commission. And court to say isi so noa and share na onye ye dinin film na and krata no enye credible. No family court. Again as a sign why you blame isi? Na sesa de se court to ha obe o da sa de no. Ti said de na court no tie no. Say na nka ye nuru ba bia ye dre. Say Abu Ramadan so the evidence na de court ntia. Dabi tie. Court we wo ho sa abre no. Enye no court na wo ho yi. Say no more kan wan. Difference be na wo court. Nipa na court retired there. Am appointing nipa Supreme Court we wo ho no. 90% wo mu nyina Akufo Addo na appoint wo mu abetra. Wo mu suro say mo kan na. Enti onye gidie wo court Supreme Court mu ne. Na nka ye ka say ye nko court. Enti no ade na da ho no. Se peace council for no e ka say ye passenger no. Asunje beba say ye tia obi nan so. Ne e ka say oh wo de me party pani me ne o kasa say jai. Wo wie ne e tia o nan so kura. Obi e be twe nipa kura tia o nan no so. Na say nipa na jai. Na wa wie ne nan ho awro. Kotu meka bi mai. Abai meka bi mai obi anka bi mfie nan ne nan apro. Na next time sa nipa no so man se onkotina ho. Na meka se ene obi tia o nan so a enka hwe. Obi be kan ma ho na be kan ma no. Ujiri se ye wa obeji party pani no kuradi. Ma hwe ye kura nipa kro be bome. Eno ti na meka se court ana e wo ho sa atam no. Enya no court na ye hu. Enya no court na ye hu because during those years no assembia ye de court pe na electoral commission say wo mo hands ye tied enti ye ntwen na ye nhunu say de court no beka ansa na atu anamo be twen so de court be direct no na ye di so ye kwa ya waso west wo going constitution wo mu black and white say say akonya beton pan nipa no wu a esese eto aba no within 60 days electoral commission ekoye an announcement na che say akonya no beda ho up to 80 something days and ye dey asem no court to say court che electoral commission sa no onimra no so court to say meka wanka ho hwe o tra ho hwe sa me eto aba no wie 80 something days no because MPP for twen say legom for amakwan enti wo mo ebue na wo mo nkofo no beka ho a ene ebeto ama legom for court no ankasa transe ye di asem no wie ye de nipa wo wini oye na isi ye nyina si ye ma nipa no koso yin wo ayi ansa na court wo fra asem no ankasa asem no kra atwam ti enye ho bibibia enti enye no court ene de ye kan electoral commission for jan nom tam ni Charlotte say nom tam no asem bia duru court a electoral commission panifo say yantwa ntie de court beka okay so ene yantisa omoni aban ni court o ye kanana saudi ye na de court you wani bebre ebi ye de na mo de akwa agenda ebi na me ka kira ebi na me ka kira say ayawa so west wo kon
ɛda akɔto hɔ a ma yɛto saa aba no wie yɛanyɛ huhute yo divo wini ensemo ababeto yebunu so because GC News so and our heno so we can subscribe ya bomodi ase over subscribe to the channel and say hadie latest and hot news and I'm the Bremo after we are now like video give us a thumbs up na fi share my offer for us now when you be here na we want some so what's with me at share what we fire and so we now ewo comment otimi mubati minkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.